Abusiafoɔ mema obi bia good evening ediba akofra media so edia ye de frɛ me ane amono akofra media ene na wahia yen ewo media kesiye yi so super highway no so monchiri monka no so a anidie na hoblase kwan so ade a ye besre one se obe subscribe ama akofra media na se onya subscribe ma akofra media ewie a mesre o notification bell no na wa turn ne on ade ama akofra media edia ye de frɛ me ne amono comment section no fa wo comment bra begu wo fa emayen this particular video we no abusiafo momo de mo be share amana ko Facebook, Instagram, X, TikTok obetimi de aye o status so na ade a hia ye pa ne se yesena mo sa video we no mo share ma ento Ghana politicians, your ministers, your MPs, your president, speaker of parliament, mo de sa mo be share ama omonsa aka na se bia ubusiani anase wo fa bi susu ye speaker of parliament abambaben anase ye ye panyini bi wo ye MP wo ye minister anase wo ye whatever na se okọ parliament nko ade emra na omo hye no ono omo na ehye de a yesere mo se any chamber bi a sampanifo no wo no obetim ahye ama sa video we no omo nsa aka ede na ekoso wo Ghana Parliament ene de eho aye boxing ring a empanifo a youth no ye di mochi a ye hwese ye betieti amanam mu no enemu na mugina parliament ena mo kontokwa na minister ba ko a me hunu no a omuso oye sofo na omo pipa ne sa no wato ade abo speaker of parliament eno na me ba bebisa ye mpanimfo no ensem bi na afa ma bisa Ghana mampanyini John Dramani Mahama, the Republic of Ghana, our motherland, His Excellency John Dramani Mahama. So what is going on? A day na ekoso ye yitu so ye mampanyini na meka so sane ye makonta esan se o ware mi kuro mi ni bunu ni enkoransa ni ensem ben na ekoso parliament enti se mo ye sa ngu asesam ni wie a eye video no mo tena se amohwe so we whatever so we MPP we NDC and now so we independent candidate and na wo hono mo ye beka se munyina enemo wo ho a mugina Ghana anaimu a mo hye mra mo toto se Ghana ebekọ nanim enti enne niamo amoye no enora bepem enne ya eda the whole world ufa media no ba bia especially Facebook enti mususu se mo wura demu a adwene ben na ba mutim na mo kete ne musumie na mo da so no adwene ben na ede mamwo na mo yira no ne mo fa nom ene mo fa ase nom ene mo manom omuso hunu video ya ensem ben ene mpanimfo a mo wo Ghana ministers no omo bebisa mo esan se mo beto aba mo de Ghana for mo de yadwen ene di agoro esan se mo hunu yen se the whole nation we have common sense ye jigi ba no esa etini ya mo pe ena mo de yen ebeye eduru ho na mo ba mo peja mo bag de mayen a ye ni age na enso so no emre bi a etwamu no ena na yeda ne yada ene yeda Ghana for ye na esan se ye ne ye to aba maamo eniti ye freyen osi ahene tu ahene ye betima adi mosi ye betima so na tumo eya moma mo yire mfiri esan se ye ne ye ka ena ebam nye ne mo beka ena esese ebam mo ho se Ghana asomdwe enti na mamwo ho na muni ho se mo personal interest enti na mamwo ho Ghana politicians, the ministers, the MPs, the speaker of parliament, the land of Ghana, our excellency, the president, John Dramani Mahama, the NDC government. Ye di way na demo koye, ye betima sani di way no asana ye musei. Ya mo mamu yire mfiri
Send ye dear MPP no, Sani a bit media yamo. A yana mu here for some William Kuto. A real bono nani. And so tar, Mama Mutimu Yamude, it says a William Kuto. MPP forces Mama Mutimu Yamude baby, son say. A real bonus and Kuton and now Serenoa. And so better man channel watchero. Modi Ghana, Modi Yadjini, a diagro, the Yadjini, a diagro, and never be a could say 2 minutes. I'm moving Tino, Mokojina Parliament ya. No Mujina free say, Mujina Homa, the whole nation. Mujina Homa, a him for, Mujina Homa, and so for, Mujina Homa, Yana Nanum, no Mujina Homa, Yana number 1, Yanana, and Kokura for. Nanso so ye hunu say Ghana no dadwene enam so esan say akura bia mo beto aba mo toto ka mo de ka pejalo mo ko ho no mo no enam ato aba wie no entokwa enam ko no parliament maniwa guase Ghana politicians, ministers, MPs amowo parliament mo ko gino say o hyemra say mo hyemra ma yen timamufo ni yen diso no enam na mo ko ntokwa. And it is a brandy a big now student, so not on any young brandy, a 2 years or more contaqua. And ye not on 1 year, a sense in your decano, new DH, new decane, and nantie. Ghana and penny for some madam, sorry, son say, Quanya Mopes and what Ghana fasono, Marginia must say Ghana, Ekura Munsem. Man Penibia, what else on a friend of Frifa, or say Ghana, Ekitan Sokosia, or can he say so clock? Anopa. About 12 o'clock, na buying your 12 form. Na mama mo yire mfiri se, yen ye tise huruye, mo jampa ye tim. Ni amodi be ye no, mre di bedura ma ye timi di bia ye mo. Ghana mpani mfo makogina parliament ya mo ku ntokwa. All in the name of say, mo pese NDC aban John Dramani Mahama, onsane mra ne third time biem. Na mo yire mfiri se emra no a mo hyeto ho no, edaso wo ho a eye adwuma. And it is Speaker of Parliament. Ye bisan nsem. Na nsem a okan say more NDC for mutimi convincing dia. Ane ebetima na mantimi dia. Ane ono esese wo resign. Isan say wantimi metenase mamo nye neamo mope. Ye de mo kogina ho say mo hwe Ghana dadwen. Eti mi bisam se entokwa no a mugina ho a mo ko no mo yira firi se Ghana galamse ese yensase galamse ese yensuo galamse ese ye koko galamse ese ye nuane galamse ama enne dache edin ene yede beto ho no mo a ye beka se ade wei odoma nkoma ensa no abode enie. And then su a yetene mo hwenhwe han ama China for e the excavators na ese ensuo no eti enyama ni wuo na mokogina parliament na mo dwa montade a mo pentokwa akon anye se mo hu odini se di a yesere mo anidie na hoblase kwan so Ghana ministers parliamentaries anye ebesere mo se monko galamsey field galamsey site na monko yeden mo no mo fa nko boso no mo hunu se oman no ehu hia mo enye parliament ya mo no a mo dibre mo personal interest mo yefunu ne mo manti no mo begina ho kontokwa esan se Ghana emre bi ye nanam de mo moja na ato ho no mo de amayen eniti na maye to nwu bi se ye na ya rasasini eya bodinde mayen moja nananum hwiegure to ho mayen adrume ne wo soso se ye beye ye obi ato aso ebi ato so kontonkrani no peso se omayi motiase ye nananum de mo moja na eto ho amayen ye nananum ankotena parliament se ne na mote parliament ya entokwa na mo ko no John Dramani Mahama, with all due respect, His Excellency, do something. And for him to say, when I'm majority, it's when minority no the beboso. Na MPP for musubaya muye ni mirebi echemono, mudia ni mwaria na ebomono. And na man who say you come to call parliament. And na man who say ye yi kwan, na se kwan no antoya mo betia mu. Mo penso mo ye ne chense ene die na aba ewiem be ne sesan ye
akoko ntimi mo mprensa ena mo na mo kontokwa e wo parliament mo anim agu ase both NDC and MPP esan say mo nyina da mo gina ho no mo a mo se mo ye mrahyefoɔ mo se mo ye politicians mo se mo ka borɔfo akɛse MPP ni NDC mo susu se emere no mo bedi akaso saa konfo anoche a okomo masikadwa firi soro baaye no okoye wa mabiem na sene nantwie ni dia anka no to no MPP ni NDC tumi no enkura mo nkosi awieye nkita dene motwe mu mutaya mu beja ato ho Dr. Kwame Nkrumah na jefa hudie ma Ghana oko no wantimi afa Ghana anko mu yire firi mu ho a mu ana mo kontokwa no enne enkoma mo Ghana ministers both NDC ni MPP Osajifo Dr. Kwame Nkrumah na je fa hudie ma Ghana na enso so no wantimi amfa anko Buzia babe ye bi wantimi Afrefa babe ye bi wantimi Kotroka babe ye bi wantimi Liman babe ye bi wantimi Dr. Agre enu omo amokeka ho babe ye bi boachi jam no mo omo nyina be ye bi omo antimi ya mamo yire mfiri mu huo na mo de mo te satentenhuo anim di fakesi fo omo de omo kra ne omo mogya ato ho no ene omo nyina akọ se mo yire afiri a me ka mo se Flight Lieutenant Jerry John J.J. Rawlings, may his soul rest in perfect peace. Ono ba be ye bi. Nso ne wo we okọ. Ono na ma okasa since 83. E ma radio timi firi soro hwe form. Ene wo okọ no wantimi amfa tumi ni anko. Anye na mo am parliament ya. Enura na mo dwa mu court na mo ko ntokwa no. Mo kwa akunya no kora mo te so mo be gya to ho akọ. Anaya na mo ye afiri mo ho. Emre du se yen Ghana for youth na yeba no ye hohuru ye nima ye hohuru nkosuro ye hohuru ba form eniti mamu nya ma adwene se mo betime di mre no atena se na mo kwa mo betime di akọ John Evans Atamis akọ no wantimi amfa ankọ mampanyini bia na feri busia akọ no wantimi amfa ankọ ntise mo yire firi mo ho a eya mokoda mokete so na se mo ne mo yire nom ana mo ne mo mpenafo na mo kokohia eya mo da mo nwere na mo hunu se Ghana e kanko eye first asemwe na ma NDC fo nko na e koma MPP fo nyina esan se ni otwa sa no to ho no one na ama ene kwan no achia se MPP fo mo ba so no e na se manya atimodin ne baye eni nsemuhuru ne anida ho bone ne aburo a nka ne Ghana ko nanim nti metimi aka ne se Ghana no a ene asiniti asese mankanso no asiniti ase no mo MPP fo mo bone ne aburo ne baye a mo de adi Ghana ene na ama ene abufuo hyew etimi si wo parliament Ghana mpaninfo mo adwene ye mo se tumi ni duru ho no mo a mo ni ye nyina ba be ye pe esan se mo ba be gi tumi na firi na mo mo yire mfiri se ni nsuo ye no sa na wi abeye me nkasa ma MPP ana me nkasa ma NDC esan se dachi wo ho no so obi ka se aboa bi efe na akabio ni din akura ni din etoso miere efe na akabio enti mo mo ye ma adwene se enne mo nya tumi no enti mutimi ye ne amope Ghana mra enkyere se mampanyini betimi akwato aso mprensa na mom Ghana mra eda ho se mampanyini otimi kwato aso mpirenu eniti ntokwa na mo ko no parliament no mo ko se mo betimi afena kwaso mprensa ane na ye ka kyere mu se mo yire firi mu ho a nuoma bebre asisisisi enkrofo aman so ebetimi asona sisi ewo Ghana mo yire firi mo mamutimu nya mo de yeah, na brofo no omutimi ka say Ghana is a peaceful country, but we are from Ghana. We know our citizens. We know we are the motherland. We know there's no peace in Ghana because of you, the leaders. What you people do against the nation. Already be tia mo kase ni mu university here. Na ne woduna dwempama Ghana de ane nasefo bedi yie na mo ngina parliament na mo konto kwase di a awurade fa na katua emra wo bia awurade ma na wiam to wo bia so
na awurade ma nkwasiɛ nka obi bia nia wɔmpɛ Ghana yie mpanifo bi wɔmpɛ Ghana yie no awurade nyankopɔn ɛma stroke nka ne ngu dan mo ɔdu tam so ɔba bewu a ɔngye ne nan ngu no ho esan sɛ wadi Ghana aboro esan sɛ wadi Ghana aboro nia ɔdwene Ghana ho yie na Ghana kanko da no so no awurade ma nasefoɔ ɔmo nnɔ sɛ mpoano anwea na mo mpanifo na mo gyina parliament na ntɔkwa na mo ko no de awurade ma yare a mo ntimi nsa mo ba amanɔne a mo ntimi nsa no saa yare ne na emra mo so esan sɛ mo bɔne ene wo mo tim enura mo ntɔkwa na mo ko ye no wɔ parliament no ɛyɛ nkwasiɛ de mamo ne ogina mu na nani abere bia sɛ ɔhwehwɛ tumi nti wɔ ko ntɔkwa sɛ ne wɔ pɛ no awurade ma ne nka dan mo na tumi na ɔhwehwɛ no tumi ne ntwe ne ho emfiri no ho ya akofana media so media de amoro mo so skrabo mayen na mo like mayen mo wo so na nkoto Ghana parliament say nia wonwene Ghana ho yie no awurade nyankopon so twe emra no so esan say se ni nantwie ni bodu anka no to no saa na mo parliamentary for 2 mi no enka mo nsam enkonkosi awieye konfo na chi be ye bi ono awodi abode me atwa no ho a na ode sekansi ma yentimi ntu ofre sikadwa firi soro de man santeman ene wokɔ wantimi ni wo wantimi anko a mo so so no wo wo be frɛ mo wantimi ni tumi no enko Ghana ɛda ho ɛma yɛ man ni odi ni mogya abeto ho no ene ne sesa modwene ho na ma monya aboro ento ho ma Ghana man mpanimfo no amwo parliament no awurade fa na so twe emra obi bia so me da ma se peace out.